Kranza no wo. Pachon Techma Kranza no Kudukumino. Inti because we register na register to Debbie. Kudukumiti as na se wood ya. One mum na waje penny say or hopa ideas as cinema issue for no year. Inti ji say Kudukumino mum sama Sompa oh Neja. Da na busa register say na say no. Koko scan yetia. When Missy woman edge, we see what woman edge, and say Coco scanning from behind. And I say, Sir, I descend on my back a chirino. Umba and country muse. Now, or more my bed chino so a bogan dear. Almost your own papa, no man a d assassin so idea now. We were no eddy. Tell my idea. Now Bogana offrey I a bushia assassin your modia, and now this kind of toy or say, oh, yes, almost so free, or my bushim. Bogano. What's your friend Bogano say? Bogano is the same. Or Seco for. I will no free tap. I will no with him. No, on all cotton butchery. I have with him. But I never know. A phone I can sell for him. A phone will be threaded. Trabidi threaded. But I. Not just as I seen your Bogan one Cassadia and a bushia. Bogan, dear, one dear, dear, need himself Boganandia. Bogana dear, ye Mr. Bogana dear, Bogana dear, assassin ma, papa is so on ye. How many acres? Okay, see, assassin dear. And now, poor say 9 to 10 acres. Ah, papa in a year, Nina, penny. Or the fierce and a year, penudin fierce and a year. Branimu. But over the 17 years. 17. No, you no man a year. What bread? Te se koko na ba ye koko na ba ye tie sata na boga nti so de omuti koko no bia onya meche man bi nti na omumu che miensa no hwesuni no de oye asase no wa famienu na odi ba ko ama boga no ba no ewa ha nti owu ye na wonu ba se momu che miensa wo ba ye no akiri no omu su fie henfo omu su se omu ya busua no bia ye de ye nimu omu de 17 years ni nyina omu nti ekura hoda obi animu na busua no gitum se papa ye friend say wo friend say isifu abusua no gitum se wo na wo ye afuo no nyina pacho omo angintum na omo afiri hin na kokoo na fifi ye omo mba hoda nti boka ne de maam no boka no pacho boka na epeyini omo ye nua miensa ana mienu no wa ha ana boka do so wa burechi na mienu no nim so na ye afuo no mienu na wu mienu ni ho te na boka no free ebuchere frɛ o ne nua bi se omfa ompe obi mfa man ana ni pa so ba pe me aja me okokyira me a me se be sa ni pa no okokyira ono so wai pa cha ono so awu wo so asemi die na che se wo mo mba bua kan se ni bi nyina ma wawu o pa cha ka mienu ba ko ye fide ma hene ne ba no ono ko agurichire ana papa no so no ono nua ba ko mba ene be ma ono ka papa no ho a wo me de sa se ma ono wo o fa he twabidi ho ba cha ono wo de koje kumeno wona de kwadwo kumeno na kwadwo kumeni nim se wo na aye afu 70 acres ni nyina ba cha twa me ba sisi ha orofo yen ko 21st kenek wate yade ya na unya du papa nom so a etimi epam yade edifiri so na siatika no ansa na be so de afiri so no gi so unya du papa no hwana de be ma wo 21st kenek ena ma wo bibidru so no de atu siatika yade no ase sa siatika na so osisi efa osirimu na akokoma kusu na ase yeye ntim yade na 21st kenek se hwe wo de bibidru betu ase de ma wo na ansa ye ko Europe wo ye besene ko South Africa siatika no awu ena ye tu ase de ma omanfo ya de bibrebia da 21st kenek se me mantia ase na nwumire se obetu ase no de amount 21st babies no so aye grado aye ready oba bia unya wo brei ne ma 21st babies ni bi laboratory ne scan ni fidie de ahudo bi massage no so adwuma 15 branches and wo Ghana memha every say wo dwene Ghana ma ho na wo dwene mo aho wo dwene pa san se
yade no de edokuru ni papa na ansa na yade no ase ebetu no eno na 21st clinic afa to no se obehwe no abiebie branches no de atu amanfo yade no ase ede ama wo mo torofo sesiatica no bi ayonko na yade bi haw unipadua de a 21st clinic na me kamfo na me de ama wo kumase ehwa overseas ehwa dabraka 21st clinic ne Sompa TV Sompa FM no ene wo abrusa krum e wo ehwa dabraka orofo yenkoi ni nkutu ya de ase wo bo ase wo ho Accra sunwane nkranza techima 21st clinic ko nye mini 0540311311 0540311311 edu papa ye di tu koko ase eye 3A co capsules sorofo ema koko eni unya ema koko enyo moso edu papa e wo ho ye di tu koko na se 3A co capsules koko master 3A herbal center ni nupa wo dia bagwa so a wo manfo eto e dia tu koko ase na meton bi e de ama wo na nyrodofo yenkoi kolina ke badani heba misti heba apidank okwa ubenya bi ato 0546107107 0546107107 Tabita was a clinic. Tabita was a clinic. Or of course, say diabetes, prostate infection, the Atumda, Tabita clinic, and else will do any HM now call, or of all the baby druson, and a 2 year yase. Say diabetes, prostate, and infections, no, a Tabita clinic. Or of all, dear Ben, I the quote Tabita clinic, a idea would to me into us here, and from was say, or the baby druson, and a 2 year yase, massage, or laboratory, and a crime of a fast or bachelor said, you see, no, Tabita clinic and go to any 2 years. Na se wo de hye bi dafie na oba ba hwe no nya ho on kyerɛ no ho sa de bitabitafo mo wa ho brasie papa o de ho brasiem e ba ba hwe o de hye no ewo fie ama ne ho aton etietia na ya woda ne wukuada de free prostate scan no enso eye adwuma be ma o prostate ne ho akapa de a eye free yenko na yenko hwehwem se bi ebo so de a ya pe edu papa e de aka no ho betumi aton kuma se ahojo da ban Cindy Junction ahojo da ban Cindy Junction enkan be hu no osunwane takwa de takwa obehu Tabita clinic ho anopa no nso kosi adwumere no nan adwoda kosi fia da bia no ye adwumu yenko Tabita clinic ho na yade bia e hawo no ontu ase emfa ema 026019 6219 0260196219 Tabita clinic and American for Namdiama. Or of course, ye pe TV papa pania Asem Mpe Nipa and our TV no area. Asem Mpe Nipa and answer Sompa TV and our pese ye programs are hold one TV papa bina de bia Samsung, LG and a Philips hotel TV. Osborne Enterprise and a different UK abruchi member was saying, say, open TV papa na a better the amount there Samsung, LG, and a Philips. Na TV be or hot na say, Okotwa. Agra de gwa yana atiesi nenso so Samsung ni LG de Debbie and Tessa a free papa na pa Osborne Eddie be America abruchi member yenkope free papa na yemfa eni adwuma ebu akwawu twenebu akodua JHS wo pepepe ho na ubehu Osborne Enterprise na Uba Astown Dr. Mensa from Watasi rank ho Osborne Enterprise ubehunu ewo ho wona de TV papa frigi papa e de abadwa so esan se wo twene Ghana manfo ho na wo dwene ho adwen panti no wa fa frigi a yeso ne ye de we de beche pa e de amount entienko Osborne jo na yekope TV any frigi papa na yemfa eni adwuma 0277788845 0277788845 and 0244363663 0244363663 and 0242 026375 0242026375 Osborne Enterprise or the TV papa free papa bra ne be pebie Dank Natural Health Complex wo frew Dank semen kanche wo zehwe ahutofie nu ade ama no enye kwawo eye ni nnwuma pa ene di nachie wona wo Dank Herbal Complex na wo konya ahoto okonya ayaresa no wo mu na di wi ama Dank Natural Health Care Complex se ho ya ahutofie free wo de na bibiduro no ekam wo etu yade ase Dank no wo ba ya chepa emfie du nani nanim wo ase da award je no enya asem keto akra eye osa na
anase enyo dro yadeɛ stroke ana enam san yadeɛ ana yenko dank ewo pachi number 2 oni City Life Hybrid School no na ebo ho pe wodofo dank betumi aboa wo ama me ne wan say yadeɛ dia enipa benya on firi yadeɛ dia yenko dank wo no fa nupa no bi onfa enkan ne mfidie so pa de dank wo bi papa 0244017556 0244017556 and 0266593330 0266593330 a dank natural health care complex wo frawo na yenko pe du papa enom na yentu ya de ase grow fine sa grow fine no ubenyini kama wate edin no ankasa ne honam se ubenyini kama eno ni grow fine no you are growing na fine asoso eno ni grow fine no enti grow fine se men kan che say wonu mato untumi enidi oba o menses no entumi emayi o na eduru baabi so kra na menses no eba na yawo no ano odin pa orofo anu ya eye grow fine se men kan che say na duru no ankasa no se de ne tonic no tebia ne tie no ne nyomo de ye no kokoo ewom eno ntino ema nipadua no se onu grofa ne bia unyini kama orofo enwane nduru ankasa pa wom enwane nduru ankasa pa wom orofo yenko nyekope grofa ne bi na yemnom na yewedie enso entimi entoso yemoja no afie wo ani nyina enso ebetumi ayi uni moja so a grofa be ma moja ne bi eno ntino esa ye anemia drupa eno ti grofa yenkope bi ento orofo yekọ ne yekope bi ato henfa ye pharmacy ahodo ene heba shop ahodo bia no a ewo Misty Heba kajetia mbrum apidank and also kajetia mbrum ye kwa yebenya bi ato ba bi etonduro etuduro nyina odofo ye kope grufan yebenya bi ato wo ho ye mfre wo mo wa homa we so wa bra ye pe bi aton over the counter for ne yate so emfa so 0244596532 0244596532 a grow fine or see ubenyini kama pa grow fine makes you grow fine enuti yanko nyekope grow fine bi enya asem ketua medical cancer say Ghana ha no asisi sem ya doso or how any amane ya to amanfo so hwe papa ni bone ni say papa ni mfum so pa ni say 17 acres wakosi kwaye edua kuku edie benaka asie me kwaba na antumi amaso hwede amania papa yi wakwakofamu etie musa se omo ya amana ya adwumahunu ana omo ya amana bregu empo wo a wote so mfa so nka hu sanyo na adua yi o tidie ne beto wa brabo pani pantie se die be na asipoten esi nyina ne se yekọ ehoba ya na o hoda bi okọ ne mufum se okoya adwuma to oti dedede wo ho na ho nso ene mufu no emutwe kakra o beduru ye no na ne yere the wall wo ekura na ya bọ no maami bi a wono mu na se o mu di ade no o mu di motwofo bi aba abebu pu ekura ho wall se papa yitu mfira ekura ho da bia kokoo no ba bia ono a siri dan a wo bo na kura na wo kotena kwaye mbo eya asase makokoo du ba ye nyo abusuan ne si ekura no wono bo na kura ase a wote ho no wono ba wo se didie na abeto mu nti wo di matwofo aba se wo mabubu ekura ho to mabubu no nti wo mabubu wall no ne ayi nyina afiri ho nti sa nam se dabi ye be kwakọ ye case e wo manfo ye ba ko case o manfo police station nti e ko case no case ni da ho saa na omunso omumma omu case no omu fra case na nkrofo no mma omu fra case na omumma nti da bi na omu ka chen se omu aba nti omu mra manfo to mehia police phone be kan se papa no ontum fra kura ho na onkope ba bi entena ansa police phone ne kansa ontu mfra kura ho nti na ewiewia maso kakra na papa ya betena ho ya bibisa na se bia omu aba se omu obi di matwofo aba se omu ba be boro na kura ho abubu wall dia ne yere ko se okopa acha oba ko twen se kan se ogboro ho obetwa ntafiri so onso mfiri ho na oba no so dwane ye
ete nyina no abusuo no ba ya politifo na ntimi anche wo ma anye wo hwe ano do mbeka ne se papa yi ontu fira kura ho wo ma na otwemi no ombubu na tie nyina politifo na ntimi anche wo wo ma anche wo mu twa mesesi ana yenko ne ani ofie betes enko twetwe nkomomra simadu so emra sisi a ofie betes wodofo madika aka acho so ofie betes eyaduro na esai eyensa eno na ya na metaka no ensa bi aduro ensa bi ensa eno ene ofie betes wodofo wani gi a utwa bio saa na wo wure hosososo a utimi etwa bie na aponto ne abadin to ne ayiyo ni nyina no wodofo o maami wantimi hono gari vama no da bio saa na nsuo so untumi enseboa nkonkosi awieye wa yi ase esa nsuo no ma ni nyina ayi ofie betes panipa memo akwa aba meje so abi bibia bokọ de ya mi adom bibia bokọ adom wani ji ya utwa bi owura ho so wa utwa besides that no ensa bi aduro ensa bi aduro no ayi ofie betes ye ni nkomo ayi ofie betes ya ba be pie fie mu ade na otimu se ayensa pa na ye ba be tanadi ama watiefo ene wahwefo efie bites okoba bia Ghana fo agye atum asante maa dey agye atum se ni okan ye no enye nsa keke but eyensa esan ye true enye nsa esan ye dro keke but eyensa esan ye sunsun mu djuma okay utim se efie bites no betima ka se eye 5 in 1 ahodi wom be ma be mo didi suro didi fam okay no ni made ya so be yi akohoma paade ama oyire na enemi kasa wo yire ebe popo ne nsa no ayedai asi wo sebedi na beba na do nsa begum chochocho na ontimi ni e man pesa uhie efie bites no na betima mo wo didi wonum ama wote aduane ne dede oni model na se wo didi wonum wie so a ase wo hia pa efie bites eyi amaman ne eni niema ensem fata nyina ayedai efrio ye kanfo efie bites e dia mama ma na ye kanfo efie bites e dia mama woni bibi se bosome so na se oba okọ afichire na se wote yawa ensa wo hia efie bites sabi tafra chenko no mo fu insa bia na wakasa nipa ho a wanye dai wontima nkasa wo hia efie bites ensa wo no ma enje wanum ensa wo no ma enje wanum ensa wo no ma wo enya fe na obeto awade bejisti ya no na ma dabi efie bites ensa wo no ma bibibia pese wo ye bia betimi de wakọ akodru na awe wo sempa so wo no na fofo ahia easter bayi mo pie mo twitwa nsa na wontimi driving coffee ayawe wo sem this day so pese obepie na so obenum sa efie bites ba bia ya giatum number no simple 054 399 434 message so bio 054 0549 4399 434 ba bia be free bia so wo Ghana half na ba bia na so free na so ka se o pe fie bites ni bia odaro ma on sabeka bi tachiman enkranza atebubu ochina me ba ho nyina so we key distributor na so person won ton efie bites a ochina wan kasa hwemanim me ba ni mo ba be din komo because ye person ye to efie bites ne ye den epete na nkwagesem no enumna ni nwia bena na wo efie bites ne mu no obi ya betima ye den enya bi easter ba afahye ba ye benom nsa enye nsam bia se efie bites ensa wonu ma enyi wonum ensa esa yare medical ka jose ensa no eye 3 in 1 3 in 1 esa yare eye sunsumu djuma esa ma wapomoden eye simple enkonum ofu ensa bia na sabe frache o ka so obi hu ana asa nipa ne yeden ekọ na chi ansa o twene hwene ho efie bites gives you the it takes to talk to everybody tumpewe na hangover bia kra ni hangover bia ni umpewe na apede dem abenum nsa wuti be pa kaka ade chekra wuntimi so wen kwa adwuma efie bites be mo akwa adwuma efie bites be mo akwa adwuma because anya nsa keke eyensa esa yare eyensa sisi ni padua no very well enubra wom because ye di dua bena eni nnua eni prekesenom ne niemanom na nananom atena ase akunchiri ade aye efie bites na dia ko kakra bia ye dai asom enya ko ho a ebe ma wo dabi abubu afu ni bia kogu hu ani mu ase bia kakra bi na dia asom because ye se be ma na enum sa ye dai anu e dai
tea ama we fie bi te se je na no na niji sem kompe wo mu ni se stay by ya tete nsa ne so okay ye promotion ye promotion ti wo ye event bibi bia wo ye ne this festival season a ye Easter ni bia no o twere ba a few bitters we are in to support you and we are in to partner with you okay say na bia betima dey aye event ti Sompa mu event na mo ye ne Easter ni na mo fambra okay a few bitters ye best sponsor mo best sponsor mo very well minim dey some sports team no e wo any gala competition bia mo be ye ne sa Easter ya ni nyina mo twere ba a few bitters ne kwaso yes ne kwaso sponsor because so where ye itina we ane ne ma edi agwo akwam na ye pese Easter yi Kumasi mani Ghana man obiya nya ne chefa na obiya nom sapa onom sapa no so ye fie bitters enya se bia keke ye fie bitters number no ye very simple utimi free 020 48 53 500 utimi free 020 48 53 500 me say si number ni so bi because enya ye se abaso ba na e dey ene meja paye so 02048535000 number bia be free bia so open fie bitters ni bi so open e ba kon ato open e de so pro open e car do bia wo pe bia o free e fie bitters number we ya asabeka e di beba so we bia ba so wo ye party bibi bia wo ye bia event bia wo ye bia so person be set up there for you e ye fie bitters me sure enkono me say enkono mo say be ma wuti aye den apawo da biara da enkonom sa ade akye a wontimi nsɔre nya den enko me pachew onum sa eyensapa onum sa so a eyensaba akopɛ ye fie bitters eno ano no ye fie bitters simple ye fie bitters nti wonpewe na aye den opeka ye moto magidifo ye ton ensapa e de amamo ye se ade pa na aye den e ton ne ho ti misrɛ mo Easter is obe pie na benom sa ye fie bitters e ma chefa wom e me ma chefa I ma chefa wom e me ma chefa wom obi bia chefa wom na mo mesrɛ wo ya abofra na woni 18 years a untimi nu afie fo asem nkoso mesrɛ wo ya abofra na woni 18 years a untimi nu afie bitters wo ya oba so na so wo fa afura untimi nu afie bitters so de twen nyame suyo na utimi wo efa ho fa oba wo ye wo adore na efie bitters no betima ye den no ma hye afie kwampo na wo wo yenti efie bitters no be boa akun yam kro ni nyina ye den afie because makacho se efie bitters wo yi enya sakeke but eyaduro esiesie ma eyaduro eboa ma wo sipisita because edi nuabena edi nubina na ye na di akọ kakra bia ye den asomti misrew enkonom san bia de be kye be ma agya wutipaye wuntimi nkwa adwuma afi so okasagu yire so okasagu ayi so a emfa misrew dem pa na ya pa so no yire akodem na madana abobe 43 na agya pesa o ye den okwa himfie ubi o no kasa oba ni konachi debi eyara hosem ti misrew efie bitters wo yi eyensa ono ma wonte achie pampan wonte tipaye wonte bibia misrew efie bitters numbers no and I'm sending you two screen is to be 05943994434. Me say as to be 05943994434. No friend numbers in na so open efie bitters open ba ko open mienu open car open box but bi bia wa Ghana ha bia no ofra ye de be ba na me mawati as say Easter so efie bitters marketing team ya bia ya apona to for sponsorships to ye event bia we ye bia say a sporting event a party event any event that you are doing bia no o trade the by efie bitters we are in to sponsor you because efie bitters there this festival season ye person bia ye dey enya ne chefa obi anom sapa enkonom se be multiply enkonom sa se be fracha ye to ni new ofu insa da bia ba ne sa na anye dey entwa ye efie bitters simple nom na nya yaresa nom na nya pomodin nom na bibibia anya den enkoso ye ema nti no tim say simple efie bitters timi pa cho so person friend numbers na me sign AC number ni susu bia 0272669669 0272669669 efie bitters babia okoba bia obi agye atum say efie bitters
Uko bia obi agye atum say efie bi test. Die ntia nkofo agye atum say efie bi test ne say ye won sa bebre ne wadwama so but aja so wonnom nom ye won sa bi ho na so wota no bebrebe kompo na utimi ayare but efie bi test ye nsa ye di nwia bi na enubina na aye efie bi test very simple na dia ko kakra bi aye de asomtu no ma emma pomuden oba wonnom na se busumi bia ukọ afichire na so utimi se unya problem unya ohaw bi unya we ya onsa wohia na ye fie bi test wonnom nsa de agi woni no na science sawo yare 3:1 tu mpere na ye dey opeka ye moto obeka konom sa beda sorry anopa wontimi sorry beda sorry anopa na agya utipa ye beda sorry anopa djuma kra onye dey wontimi nko misho eye fie bi test eye fie bi test efie bi test so de so onye si Ghana unya si Kumasi a obi bia giatu go say sheba bi efie bites free a obi nkan jo say no efie bites I need that tim show wadaroma so we be pie fiti na ekọ u pie apensa pa anom nsapa enye nsa bia say efie bites mom ena ye nsa me recommend e dia ma osenu e simple enkonom nsam bia obeda asora no pa na agya utipaye enkonom sa bia obeda asora no pa na adwuma kra onye den wontimi nkobi eye fie bites but emom oya kra na woni 18 years a wontimi no me fie bites oya oba na wafa yefunu so a wontimi no me fie bites na maka jo so oya oba na wafa yefunu so person no me fie bites atwen nyame sia wo asomdwiem na so oya wo adore na ofre ya yanga se fie bites ye bi be dey ebe bro free nti e fie bites aja okay e fie bites ene no mo atwetwe nkomo no orofo medical catch on sensa bi aduro dia na e fie bites spiritual matter kura na hawa e fie bites be pam because emnu brano no ewom no ni nyina ano ten papa anoti panipa ye beda ase de ya ye bese hia eda me ba no sanse se mitimi bi omu nyina no ye ka hwe na ye ka hwe because me say mo ka hwa mo be dey be di mu adanse be am sa da kroba ya no kokosachi mu nya be sawa am so mo di ka bi ahwe amunim di wo mu efie bites opaja mo di destroy dey di form opaja nsa no ebe mo di adansidie wa ha adansi mi angasa na sam ya resa adansidie wa opaja nsa no opaja nsa no timi say adansidie wa ha opaja nsa say opaja nsa say bema so paja nsa sa na chese nyoma bi mu ayire nyoma bi mu ayire efie bites babia da din okay pani yebeda ase kekede yakwa yanim ten ena yehwe asemu papani wabre efrise se okwa afuom kura no a hasu a wo betie no animu akrokra ebegu suo no afuyo nafom wode na ho odin akoyo aduru bra ka ese busuen kura hwe na ko mo che hwede yakwa akosi eto mo bubu apata no aposifo na ntimi anchi obia omo anchi obia de be kan se omo hwe papa pen bambo ntie be ya ontum fra kura ho na onkopa abi ntena kopim sa asem no omo ne kokot no mukodi asem na eba ne se obesan ba kura ha no aba o ma de enti free se omo bubu ya posifo no kan sa no pani wakwafuo mu biem oha na otena kura ha akura ha na ote se no ntina de ode asase no ohopa de asase ni gya no ne se da bi e ka se ekokoto abeche nti yamfam na yehodi kuro na ohwe asase no ase no mu kana ahemfo no mu na ka asase asem ene de asem no koda na no nti e de ko ye na na se o koko dua ohwe tv no so akoko no na wo ho no ha koko na ho ha phone no afoni wa dua koko ama na nyini sei hwe me se nti ya ne ko na na kire se won de ofro mu a mba obehu de onu mbeka nti atwen ya be bosom ne akire yakobia oso mu ntimi mp so to ho no se agric officer bi ko afrene se aden na himfie obesama obi a oje 1000 ye 10 million titi scan 10 million yan so no di kan je snap koto ba ko
ena ska 10 million ti snap no to 70 cedis de ni bi na koye ana so on na himfie o no on per snap 70 cedis de o ho per 1.5 de 1.2 nti ma o san je 50 cedis e de kan snap no ho wo na himfie o Ghana nti edu da on be di asem no wanka koko no asem kura se ebia abusua no mu fira akiri na aba ebia koko no nti na de basabasa ye baaye nti ebia koko no nipa na hweso ni ye be ye den ne awono so anya ne chefa do mbe ya nse omuma no na mienu wontu fira akura ho nti omo seresere ya ne nipa na na omuma na wotwe nti obo ma ne nam se da bi yenko nana no ho na ekọ nam se nana am se me hweso ni na baka kire me se wo se woman na wotwe won san tu fira akura ho na koko na asem de manka ana o se ampa wo papa ena wo maame epre kete ho a enyina ba ko achi na wo gina ba ko achi na de obenya kete no wontimi konkoda kete no subi ohena na asem oka no ohena asem oka kire me no am se na saa o se ai enti ono de ono na hemfo atenase aka asem na wi enti ono de wontimi ma no one day kura fanka na wotwe no na me se okay mate ye nyina ye tie sompa mitie mu ana kire se de wode a ohwe papa yi so ema bogani na wokowu abrochire ho no saa ono na ekọ court ha court register ka se wonu mum na ba yemfa koko sika na yede ema no wenum ba yen kan kire mu se yenim mu fi se 17 years ni atena ho na se ye hu obia na se neya obia ba se yemfa sika koko sika ma no dia on dia eti se ya asem ho no hwan na ti koko no papa ya na dat koko na sika no hwan na eje wode ma saa oyen se koko na asan wi na case we nyina asare ye no na kan prapra so no tiwie ne ate awie etiwie ya fi we ya anti light crop ya be bai ana sese ye nya hu nipa ye nya starting tea nti nya hu obi aba be koko na chese kwa bi so no papa mo mpam no mfiri koko no ho koko omu de omu pam no na wono ne ntu wonnan na nso ndi obekoso ate won de hwa na ote so mu de motwofo nyina ba be pam no omu de omu pese omu ton asase no so mu de nipa be asase no enti papa no tusu se otufiri asase no so na se omu ba be sina ti na obi ani akura ho a omu beton asase no fi se ko man hene ho fidi ma no ye ko ye no man hene no ya we se papa we o ya asase wo ho fi se man hene no me ko ye no kire se wonu de asase na asem de waka o ka kire omu sanko mu nko cha asase no emfa papa e de emfa ma no onte still o maka omu fa ye den omu nko ye nti on de asase no na hinni ni nuru twabidi ho no nti wonko wurawura asase dum bebrebe de ha bebre no nti ye ho no dikuru no eye akwabo asase nti ye ho dikuru ne behwe aka asase nti o se won de wayi ni nsan free asem num menso me ko papa ye hene no ho no akaka ka kire me se afanu mienu prekata ho ye akogina ba ko achi nti ye ntum fira akura ho we no saa fa no nya koko ni dia we betima san ba akura ho so wa nya bi dia na watu a na eno ano no na koko no hwan na dua ye papa ye dua nti na enna ka makoma ema me de no ba mpenifo se agya monka bi maye na mo na mo ka ewum na je se kwa bi so no papa omo pam no ma ne bring na pam no kra no ai nipa hwe yi nipa nya careful pa sanate orofo eyasem dusa heba efrew na edusa heba mesha encapsule no koko ne di tu ase edusa heba mesha encapsule no ye numbom koko e di tu ase orofo se ye kan edusa no a mami wonye ayi bayira abrewadwo kra na oba Ghana ha no sa afi na obetene ka dia na ye okoto fonforo afi no abansuo mu edusa heba and mixture and capsules no koko ne di tu ase na mami edusa no ne papa edusa no ye ka enuru pa o mu wo bi papa orofo omu wo clinic yo ba ko won kran na ba ko so ewu kumase ha a omu di etu yade ase yade bayi na ade kodan edusa heba ontimi entu ase ma orofo kumase ha no wo so amazi makro Gold filling station wa bubura ho eho na abekwa akoto ma me edusa ne papa edusa no fa ni nipa no bi enkan ebeboa papa 0500110115 0500110115 ma me edusa ne papa edusa eyekitima infection se ko adia eyekitima herbal center
and I make comfort nam dear mo na papa sa kitima no nyuro kitima in cousin Europa kitima enya asem ketwa kura say ye ka infections pa dia kitima na stomach ulcer no kitima asthma kitima stroke kitima na bema utedua nimu ayemre ye fibroid no hawo prostate no so amadru so guhwe so kitima eno ti kitima se yade bibre biada fabra beda no tu ase emfama sa papa we na si esi yade nyina wotumi esa no kitima orofo kitima ewo abu akwawu Methodist Church hwa wona twrebu akodua suku no secondary school no na edi enhwe nim yekwa kitima ho yade bia yefa enkoda no se uye chinji 40 set Thomas ya oba ye betonchia titia 0246914717 0246914717 kitima Heba Center na make camfo na mede amount na order Diamond Scientific Research and Alternative Medical Hospital wabawu Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital or for Mabawu or Maboma and public show or Moba Yomobama and Memma Bema wo problem bia wo teduam bia no edurube bia wo konsi ani anu agem Bema kwam wana no ayemre ade bia how ewo Memma dwomu bia no eye donate heba mesha eye male vitality ebema ho ya den na mema 7 so apaja akoso papa ba bia tonduro ewo Ghana mammi hanyina da donate heba mesha eye male vitality obenya bi ato kumasi ya ba bia tonduro obenya bi ato saa enankran so uko okanshi drug cleaner obenya bi ato so nwane green light pharmacy ne cap pharmacy mosaic pharmacy obenya bi ato dunkwa obenya bi ato ewo ho eno ti yanko ne kope donate heba mesha ne bi yemubo bi yentwitwa bi ebema mema yono so apaja akosoro pa 0246727677 0246727677 ana 0249208252 0249208252 and 0575215501 0575215501 a donate heba mesha no a Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital wamo and a day sa edru ya bedwa so e koma memma papa enye asem ketwa kra or for free screening no e koso life care clinic or the free screening no e koso ofiti ase e third bosumi mu ya ofosu bosumi ya na etoso miansa ena ofiti free screening ya se o de bekwa wieye me bosumi ho no hwa ntodofo se ye kanse ye kohwehwe yade na yenhu ba bia yade bi ewo na yetumi emfa ntu ase emfa manye maudu papa emfa ntu ase a diabetes ne hawa na stroke na be maduru ba bia konsi ani a waje mu ye menstrual disorder so hadwene kidney no hadwene prostate no so hawo orofo yade bibre bia da ye kwankru bia no life care clinic or the free screening no aba orofo open ho sembusa bia frɛ wa homa wi so 0594242528 0594242528 ana 0540588731 na yekobusa ho nsem kan ebetumi aboa papa free screening a life care clinic so ede abadwa so no orofo eya awro sempa ne detie ho wo Ghana hayo eya awro sempa ena yete ho wo Ghana ha no yenko computer so dwedie emra sisia 21st clinic sciatica expert sciatica no ones na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo siremu woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye dwuma pa wo yenti abaso bo magine wo Ghana ene amono ne enya ketua wo mo je international awards wo mo je local awards na no so na wo bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Birmingham, Ebini baby, I just 21st clinic in Kwan. What would you draw? And the best lawyer, no machine account. Sabia, Yaribia would be able to know Madame Pano. Sciatica and a stroke the qua. Diabetes, hypertension, Ghana have a 0540 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert.
Hey, say what? Me watch you. None of me say so afei na mebɛkɔ menkrata krani ɛne me ma connection ma for them for the aduane ne wɔnyɛ oh express group adarment akwanto opɛ sɛ wotu kwan kɔsua deɛ express group do bɛkɔ man bi te sɛ Canada US Australia UK ne Germany sɛ ɛyɛ to anaasɛ business so a express group do bɛkɔ Dubai Canada US Australia ɛne Germany mo a mopɛ sɛ motu kwan kɔyɛ adwuma nso wobɛtumi de wakɔ Dubai Qatar anaasɛ South Korea. If you also want to take international tests like IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kumasi, Asaf Labour, roundabout, Accra, and so on Nation First like Tema, 18, like a big girl police station. From Muhammad Shufo 055550067 and 0249000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash promotion. 100,000 Ghana cedis is up for grabs. This December, dial star 426 now on the and win big. That's right. Just 10 Ghana cedis and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial star 426 on networks for 30,000 Ghana cedis as the grand prize, 2,000 Ghana cedis daily prize, and 6,000 Ghana cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash promotion today. Dial star 426 now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus. Play responsibly. Remember, star 426 is the code. Live and let's live this December. Challenge always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana. Just enjoy your favorite club here, and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10K Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of Club here, get the code, and nominate via star 899 star 99. That's it. Cheers, Charlies. Not for sale to persons below 18. Not recommended for pregnant. This FDA approved. Your family Dr. Lawson, CEO of Lawson Herbal Center. Mr. Ghana for and some Lawson Diri Bites. Report on your for saying and Lawson Diri Bites. Aduma Chedia, or Badia, Ghana for Yenko, Habawa. Ow, Nature Ghana, do bread to say, Copa mine, Dr. Lawson, Copa mine, Nakopo, say, Ghana, this time in Yanapa, and a start in Yanayano, Susan, and Ghana for. So you start here. It's better when you saw. Not when you kawa when you saw. Kawa when you saw. It's me or sight. And I went to me. Copa, my and I went to Amama dia so wuntin o kase wodo o se ede oya Copa my Yankopon dia bedom ye segi sa mani nyina free entinu na wade ho ya obia eni hobiem opa de ene dia atom ye eto fe no ye sabi tetena kebeka se ye kunsini enu tena mefra amamre entoma Kente, she the government saying, me Ghana for Amamre, because Amamani Yanja, Edra, Yanja Moringa, Meka Moringa, Eduma,
ni hi ye duro na pena e duro na kura na ye ye ka yare akwa edua ye friend moringa etime esa na chese Ghana o se de ho akwa enu na edroso ye edua chapter mahogany na mahogany de mekane so na because ekuni so mahogany ye one ba e de wone bema ye tumi ni amodura yakopon de ase de mahogany dura e moja duro esa na memoja mahogany kuda ekura about swat ya obia woni pedia na kwa ekuro bia woni pedia na mahogany na adwuma eno no etidia fe mahogany no mesega say mahogany a tudia no because edua yakopon edi amakana it is minya ewo sa enubren enkohini it is nufutini eno na se ema me de se Ghana for say se yakopon edi sa no mo nyina Ghana for dia o se metimi kekani nyina bo na me de akra efra na me de ebedum Ghana entina ema me de ebe me Dr. Lawson Mese Ghana for epo se wodi ye program bia se ensa ele sa wonoma ebetimi apoa nije na apa benya sare ho na ebetimi acheche ore na tina ma wa to so esu peye so yo bia wonu kuandia ensa wonoma amamra paso ebetimi apoa eye lordin create city we Dr. Lawson mensano petire Lordin directors ensa amamensa mami chakakra na hwefo se Dr. Lawson mafat Come on, papa. Direbites. Laughing direbites. Nana okay, yakwa yanim awerehosem Ghana ha. Eti panipa se sia no de omo pese omo gi kokoo lu kura firi ubransem. Se de kokoo na no pese omo gi firi nsa. Pise nipa ye pam na kura de ye sas ye gi kokoo na no. Asase no so mu de nipa be se miensa kura po abaso so mu ton asase no. Aton kokoo no nyina na asase no. Mu ton kokoo fo no nyina. Se ko hwidie ma he no no. Wose omo ekebe ya nka papa ye ma omonton asase na nka o ma ne sika ne bi am say na bi fi say oso waka kire omo ase o meche na ono so woni pipa yi se ono waka akosi sei pipa no so wura nso so ono won tega ha na yakase bi a ye ne aye moto ha se bi a ye nkonko e pipa nipa ntia brochire pani mo kama komanto ye mo ate mo kama komanto mo yem ese ekoye hwehwe mu a esi ase ne mom so mo ante ase de a obi obeto kokoo no bia no obeto musuo titi mo kama komanto ye mo ate ye kona ye ne Dr. Patrick entwetwe nkomo simadu su doctor na mebre no simadu pepepe ne mebre na tiam papa ye ne Dr. Patrick entwetwe nkomo simadu su emra si asem kese pa asem papa doctor memo akwaba panipa bibia boko de una metuminti de na ekoso Patrick natural head edi kan ida se manya nko someone out here kwa betua so Patrick natural head aye wo ashtown embrum kageti ya hono a BBM team office kase en wo no wate so me kwan na jabonkum e kwan ketua bi na Parkos ro anaka frame team office na ifie ba akomienu de tosumi ensa police numbers ni bibi a chiri wadwuni bia obotumi afa ne yedi nkomo numbers ni 0243 423471 0243 423471
3471 and 020 81 62 351 020 81 62 351 number si nyina no fra ye ba do feso ne no adi nkomo na bibi e how e fo apom de ho no e di nkomo be pa cho aduro ni PM capsules yeah be me bia odidi bi asari di o no kure de ba ko pe so pe se opem na ko se ne ma pe wo ban na chi ba fia aduro ba ko pe na me kan fo ma enu ni wokɔ pharmacy herbal shop bia wo so pe PM capsules na be ma de unya de we kan ho de a na wawie we obatimi no if I know Patrick herbal capsules and a PV capsules do not afraid no oba obetima no we oba so te utumu se wo so yo oba se bi o be ma no hia wo so tenka ana se bi o wo so hu sisi wo so enti oba bia se bi o wahifi ho ne ma bi nkoyi ni sa ne ma ne ma nyina no ani se bi o wo feel class e wo no kru be ye bibi no kope we no for the PV capsules enu betima no we wo mbia ni wo ba bema a wa ho den ko wo fom wontimi mpem enko sane mapam free e ban na chi man de fa we e PM capsules and a PV capsules wo kan me no bomu di a ene ne wo wi be pa cho mo am friend mo nya abotre me ana wo ha ntibu wi a ye wi an ye di nkomo mo fa nche me enti bi sraw be ma betima no PM ani PV ya bom ba oba de uhia we nko a PV capsules no ko me pa to mo fa nche me good PM capsules no bema wa ho odin wo fom a kopebito titititititia Patrick Natural Health ya wo Ashtown imrum kageti a ho no a bebia MTM office kese de wo na wate so me kwan na ja bunkum no e kwan ketua bi na epai kosoro anaka free MTM office na efie baako mienu de to miensa be pa cho wako hospital doctor say wonya ya re efe no arthritis na ya arthritis ne can say you over 100 type of arthritis but two pen common in Africa rheumatoid arthritis or osteoarthritis two pen na say ya re we no bohu no ba bi a se bi o kase ene kase di ehia be pa cho tie ni ye pa cartridge ana cushion ana gregreo baby a se bi o kase ne di ehia no ade bi hye wo cushion ana gregreo area e makase ne kase no etimi di ehia direct nti basa oti yawo ewo numpe no timpacho oko hospital doctor say wachiri kase no awe okotodwe no cartridge ne hye wo awe untimi ntrase untimi nkoto untimi nyehwe untimi nko anwu me pacho tieni ye pa bra Patrick Natural Health ayewo Ashtown imrum kageti ho no a bebia MTM office kase no wo na wate so me kwan na da bunkum e kwan keto bi na epai kosoro anaka frame MTM office na efie baako mienu de toso miensa sa fie no am na ewo pacho oba ye ma nnu bi no yusu cartridge na awie no anakushi na awie no gregrew na awie no antibiotic yawo ewo numpenum no ya metumi ntini nyina abegya ama se bi wo nante a na wo chia ana wo nante a uti pains wo nante a onan ukutudwe gogro asikase ebeyi be pacho tidi pa oba ye ma nnu bi because enkase no edidi enyini enyenu ni papa bi edi a enu atime ku no ho nti pacho tidi pa wako hospital doctor say ukotodwe no cartridge na hye ho anakusi na hye ho ewe wachiri kase no cartridge na hye ho ewe ye de dade akushim ana obu kompa de dade ahyem
but still what pains obi o wanya accident enfie numuni enfie duni but still oda so pains ni wo ndupu de pacho onyankopon de yankwa che ni awochena ye wo Ashtown imrum kageti aho no a bibia MTN for office kase no wo na wate so me kwan na da bunkum e kwan kito bi na pai kosoro anaka free MTN for office na efie baako mienu de to so miensa bibia kire wadwene a wo fra number si a ye bade ofeso e 0243 42 34 71 0243 42 34 71 bipacho bema bi antini obema mbo pepepe obema mkekawo so obema si TFS no efon wako hospital doctor say wonya yale efe ne syphilis wo mpani ahodo a enko wonum nu ahodo a enko syphilis ebetwa mo abodam enti ma wonwo betwa mo ekaka syphilis oba betwa mo nyinsen busumi mienu busumi miensa akora ne beba efru sisi say de ba afọ baka say de mako na asrawo obama no sisi TFS no aye kiti obi wo a se bi mproducer obetu ne yire hia kama de ba wo efe na wo ne bi mada syphilis timid ma se bi obama o sperms no ejene and I say kra even Congo ti baba kokra no you be for sperms beto afidi so no Congo ti baba kokra ni nti wako hospital doctor say onya yare efe ne syphilis o honam hyehyeo o honam tutu no mpirimu wi be pacho enfie mienu enfie miensa enfie nan ensu efe du so no bi kran kan wi ani da de be dware awia kra no a ti dware nsu hie be pacho onyankopon de yakwache ni ye wo Ashtown imrum kageti aho no a bibi MTN for office kase no wo na wate so me kwa na jabunkum e kwa keto bi na pai kosoro okay anaka free MTN for office na efie baako mienu de toso miensa sefie no amu ne wo be pacho akọ hospital doctor say wonya yare efe the syphilis wawo mpani ahodo a wonu nu ahodo a police yare na ko na Patrick natural health no babitwa anokwasem obi o was makwa yes sir Patrick mami bi by 4 years ago enra ordinary by me say mami was ya do ba ko pe na masaka hu sei was wa ko hospital hodo a ontimi na obadu so sa ko pu sa de beche adu ba ko pe no oto ye no je ne kakra no fere ne man say na say adu ya ko to no Dr. Patrick won e kwa utimi da base 2-3 days bi kura na ne hade na won ko to de aka okuchini a afro asaba enti nukro de ba ko pe doctors no obi a wa adwuma wo yo ti da ko konfo no chia yo obi o hwe ani yo obi o hwe aso yo obi o hwe etrem odam cho yo obi o hwe afunum ibi won ka se akura bu a se fa ko ba we bebo a okay sanity enti Patrick natural health de ye ho adwuma no na ye ka wanse bibi a kire wadwene mfa won yare a mabbo so bia no say diabetes asthma pressure cancer typhoid malaria bia how bia no opa awo ne ma oba Patrick natural health wo dankopo tumintin ye bebo bibi ani afra number si na yendi nkobo 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 be pacho me demand no see obi tie me rubber dan be mam sisi ya me kase onyankopon de yankwache ne o chana yinhia okay me mu odura mu ye yi rubber na turu be mam ama obema na sa agira so okay titi okay
me mu oduro bi am wo use rubber no Nyankopon tumi nti okay Dr. Yebre no mate na what when your obema adwunsom asenya obema atimi da ye adwuma Onyankopon shira ye nyina okay ofolisu akwanya kakra bebeto wa wo pa adwuma bi aye Patrick nurse for anase wo wie SS no okay akwanya abeda hospital okay nti bibia ni a fernambesi okay opa adwuma ya fernambesi na yini nkomo 020 81 62 351 020 81 62 351 0243 42 34 71 Nyankopon shire na wotena yawo Ashtown imrum dey adwuma from Monday up to Saturday okay 7:30 to 5 p.m. Days ni na Sunday go an yema bibi e how bia ko opum den won bra Patrick Natural Health Nyankopon shire am okay yane Patrick Natural Health na ekotwetwe nkomo no asem kase pa na mehu se wo hene na asem no wantumi anka na tepa ho no oni producer no ham so of phone so nye ho na memehwe ye beba ho ababa ba yi adwuma se de se ne fata the nation's anchor yo nkomonem se ahedensi ye boy hwiri nyame ya adoma ye besa atena so bi ante ne yengu na birim ne ntwan na nyina ba ne hu se de besi aka fa okay omna samwa ofo wo about there e dey ashote na dey na fam e wo mse ye nwe dey asem na ye mareho kakra because nje ma meka sa no se ye bo hwiri dey a ke wo bi kapa nti ne ye bo hwiri tie fu mfa nche asem be asem ne nam no makoma kurete se de omba etesa akoma abre papa vojo sa e kana wo kan 17 acres enye yize vojo enye yize enti de be kan se papa ya oni ni nwa ba hai so hwe a ni nwa no kura wo kasa no de ono ankasa ya de onim kasa Gabi. O se ni nwa na age kasa ma no areho kwaku ma me kasa mba akonchira santefo this is the hard time say e kan okure chire nipa bi ya no mo busremfo so mo ye mo ana so mo e be nipa me say santefo no dodo na busremfo so mo ye mo areho da bi o eduru ba bi ye mfa se bi ntete ye nya Ghana fo na no kwa kwa ya adwuma 17 acres na no mo se o mantima nka asem we ye nto kokoo ne nte ya bo de ye ko ho mra ye be kan sam se de yare nsa no ha ofo da bi abra chese abra ho ahometi o asantefo ni bi ya sa asante din fo so omo fasiremfo ne de omo ya adwuma omo buom so omo ye moa omo nye nipa ni asem bia na maka ho na ahomte ubede aduaba be hyefom ama na fifi na aba ofo da mo se mfa hye fifi mfa hye na ye obika no okay yanko na yankopa gan no bi na yemfa miemia yenkyere wam cement vital herbal mixture no memaduru oba no bema no oba usisi yo ya bema sisi yo ya na emema no teso emfa so pa eno ene agan no orofo yankopa bi osi ate kasem nyina ebetumi ate akọ ede amount oba won fichi komu nyina no unya agan ni bia ebetumi aboa pa 0240616061 0240616061 agan eno cement vital herbal mixture ena make am for nam diamount win big with mega cash lucky boss orofo ekwan fa so pesika no eduru bia bia nyemoja ne yetwewu nanso so no togwe ahaba keke ne kan ye okona bi ho a ofa utiminya sika eno ti na make sure say you can win big na big na wo win no mega cash lucky boss ene be ma wanya sika pudu pa orofo da star 426 star 6 hash star 426 star 6 hash orofo ebe ma messages ebe prompt wo be hye kama the mobile money na etwa unimfie du nwotwefo asem nkoso sa na National Lottery Authority no so ensa shase a ene wini ya kukron na usika abeto mobile money no so umpewe na apede mega cash lucky boss tina make sure say win big and win large and no na make come from the amount losing beverages make sure say
Durema betes no dia bedwa so Durema betes no edi ahimpa aponto ne abedi to ne yiyo no nyina Durema betes orofo ye konye kope Durema betes ni bi na yemfa eni adwuma ope aton ateso emfa so a ema no ne egiai ebetumi aboa papa 0242133577 0242133577 Durema betes na me kanfo nam dia ma orofo ye kan bia nye bia ni bia o bia eye klobie bia no klobie no na eye kama papa ebetumi aboa akoni ansa nyina so ukodi dia pe klobie ni bitwa wate ebetumi aboa pa ponto nya badi nto ne yiyo ni nyina da eye klobie na mekamfo na me dia ma bia eno ane club uni fie du nwotwefo asem koso ba pefo klobie no emfa wasem enkoso kra bia de eno ane club wo mu amu free tepa wo si kuro no din de sei tepa twabidi ewo tempatrede twabidi trede na mentenyo mabiase mentiase na mekaza asemwe no ekiramo nsamanfo ofrofo no so no omontenyo mabiase ye ya manyo mabia kasantefo ni bi ho too much. This is the hard time as you can okrekire enuanom womfo ye nuanom sremfo ndi womo ye adwuma sabia ku sabia nyado se ya no omubu womo so womo ye muo so womo ye die yo mitwentiase 17 acres cocoa 17 acres cocoa yenhwe mu asuo yenhwe mu awurade nyankopon anoti producer mi hu se na ohene no menim ohene kro twabidi trade ohene no a wona na nu yi saa no oyodi kura na trase mame pese me ni obi abenya problem kura was asem we ho odi kuro ne sesan ofoso odi kuro epese wo kire se yadwuma na ye no ne ba no opese wo kire se osi hu kwan na me so me kire ne se adwuma na ye no wontimi nsi adwuma no kwan san se yen centrofo se ye ka nipa anase ye ka omo a omo ka Ghana ho asem a centrofo ya ntoso mienu a ye betoso miensa eti abra ya nipa de asem na ba na ye ka ho asem no ne ye gi nkyeremu wo no ho san se asem ne ba na nam yentimi mu omani mutia na na pese wo kire se asem na ono abranche de ba ye no wo twatro according to nana so kura no wo kire se wo se ubedi akonwa afa na 1 year ni no obi a watenza so 17 years de obi a wadua koko amakoko anyini sei no nana no se abranche no ote ano ka koko no wasem twantro wo twantro mana na nye sa na eno brofo bu ase se yekoko hwa asa ase ne ba nana wonto ne bu ase pa because one moswa no se yanko have hwidie mu a ye beba tepa onya de wo kire no medic me mama country nana odi kuro ne se me ni konwa di ka me boni konwa di no medical can this is the high time say ese ni potimi kan okure because asantifo no bi die nwom sremfo no ye adwuma omufu so omo ye moa adeni tina ni pay sa no for 17 acres na brabo nyina wode agowura mu ho na wode mon kan akoma na no for me de manu si na bredi nti me ka se nana adenti na asantefo ni bi ni mu esremfo no be ye adwuma na esi wo se ho de ma me nko sa ni ye nko hefa na me busa nana se ma me nko sa na ko ni tuda na asama ho kan se wo se asamo no ebra sara nde ba honom no sara no ekohwidie mu eko commander say ma abranche ni nsi ayine so na se commander ni to me ni nyina ne se sa abranche nyu na do kokoo nu a ye kokoro so mo kan kire ye sanity betwa so na so na do na mo so mo befa paade a ye behwe mate ofo tete yen ko homa ne so yen fa ko ba ko mienu miensa bi 05513131 05513131 0548 na 31 0548 na 31 eduru ba bi na ya adwuma eduru ba bi na nipa ma aboafu ya musa odi kuro no se ye ne ba na koye sa adwuma na yesisi na kabe ne dana se ye ne ba na koye adwuma na yesisi na wono kabe ne de asantifo ni bi ya adwen o hello Oh. Hello. Yeah, what just surprising me? Anya makosa. When the day kete na buzu pra. We working for fun anymore.
Obeje for ama papaya and tem and for ya day. What never did the phone of the week. Sompa FM. Sompa FM. Sompa FM. Asem. Hello. Yay. Kama pa. Obia ho den sa akwaba no. Yiro. What you say yes Sakola. Answer to be amopi. We go for say SK Bola. And we go to what say control. Papa every team for tomorrow walk away. Abroho. I wouldn't be man no anya boni hiatia. Ana ewiase say when na na bi wo ha. Onya tumi on me say ewiase na ekura no. Anya ni me say asafiura ataso every yes brother. Ede no krada na na emfanto. Isante ka ina ni mo ne ya. Akana na no mfu na ho. Enso ne de ka na ko say. Ana no mfu fo ni bi no. And not everything for any Roma better commercial. And at the end, Fata, and no more yet. It is that's about some part here. Or maybe I send him. I mean, them and any Jaffa, but you Jaffa party. What you won't pay no, and no, and the William Bermano. Yamian now, if you are somebody what's 50, never all air child. Where you offer say, SK Bolas, Yamane, or what say, money Yaman. No, okay. Edru baby amu ani tepia. Ube ma ponchi achi. Hello. Hello. Low TV, no low TV ni komo. Twen wo firi ho. Hello. 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 Baby afre odi. Hello. Laura. Hello. Yes, sir. Baby afre odi. Me kase fi Asante Jackson. No, okay. Yam kaka mbese me kan se. Ye o kan enokwe. Inuanum bi no. Epese mbu inuanum kwase asa. Asantifoni bi fasi. Asantifoni bi. Na bi asi. Se kiu ade ko magazine. Omo bi afa no mo fi kiu sa de aba. So kale open ade ma no. Da muni nyamenka enye dwumate na de normally go ha enye why no okay asempa na kan asema ke ho ma mere kwa ho za no mo life tie ko kan wani tipia be ma ponchi ate hello dia be na papa wa ye na ye wa kasa utna sisi susu a koko no na adua ye wate a wote so mfa so no hello. Hello? Hello? Sompa FM. Asem pa. Nipa bi hwe yie. Esa no me bi to abusua bi so nipa bi ntiase. Papa ekura won hye danim kasa. Ti hodin. Hello? Hello? Hello. Baby afre udin papa. So we got different amount for them. Yenti o. The I want for you the entry kura so we have for single so many years. So many years. So many years. So we have single so many years that argument to say. I say much no more have for crying man. They have crown much in the man. To me not on a cake and kura in the farmer. Okay. Yemfa last caller ni mfentu apo. Obi aso my idea. Justice any Portia. Nyame ya aduma da memeda. Awade de bekoso with the Church of Pentecost spiritual movement in Fanti New Town. Church of Christ. Church of Christ, right? Church of Christ. And Church of Pentecost. The Church of Christ. Justice any Portia awade no koso. We awade chian mono tie roba. The Church of Christ spiritual movement and no ewo Fanti New Town.
ɛhɔ ɛna awadeɛ no ɛkɔ soɔ ɔrɔfo nyame yɛ adom a kookoo yi a yɛgye free papa yi sɛ 17 acres awarefo no na da TV no soɔ no da memene da wo ware foforo se ya ya na akɔ no deɛ ɛkyira sɛm ma hu gwagu ye kan ne sɛ wo hu bɛma bia okura na yere bag afei no aware foforo bɛma bia okura bag bia afei no awadeɛ ano atwa ntade koro ano mtekam no mo sresre afei no mawadeɛ omunya nwura mu and justice ne Porsche nyame adoma the Church of Christ spiritual movement continue town awadeɛ no ebekɔ so yebekɔ tepa musi kron de sey twabidi trede yebekɔ na nyo bi ne bekuma ntwi kro no so ye kakuntum ye kafita se papa na de ne mogya kɔye se nsuo da hɔ de ane akasa akire nsuo no na waba ne ba bi na okɔ ne krom aye tie akwani asaso obi bia da obo ayema so pa Asem Mpe Nipa enne ye de ba na wie yofosu aboaje yeso de akono the Apostle Continuing Church anomanye akokɔ so pese Pastor Stephen Odru wono na de nyame asɛm a emu ohwampa de brofosu aboaje me ne mapamfo ya kram ye kɔ long time.